Psalms chapter 37, verses number 3 to number 5. Now, as you are opening from that passage of the scripture or into that passage of the scripture, kaya't ko nga i-share kanyayo kakabsat, personally as a Christian, the more I grow knowing God and reading and studying His Word, amuyo timay sa nga matran-transform ti biyag ko kakabsat, it's my desires. And I know it's the same true with you. Tama ba ako mga kapatid? Nga habang nga umununag ti panakam-amom ka na po Diyos, kan umat-ado iti maat-adal mo iti Biblia, ti epekto na kan ka kakabsat, matransform the desire mo. So tonight, I am going to speak to you on the desires of your heart. Dagiti tarigagay, iti puso tayo. Psalms 37 verses 3 to 5. The Bible says, I want you to read with me together. Verse 3, go. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen? Bago tayo mag-pray, sino kada kayo kakabsat, iti makarelate kaday di imbagat. Nga habang umununag, iti panagad-adal tayo, iti sasa uti apo, kan habang nga inindengam dagiti mensahe, ti maysa ka dagiti nakitam nga nabalbaliwan ti biag mo, ket dagiti tarigagay mo. Adu dagiti dati nga tarigagay mo, nga awanen, ket nasukatan, dagiti baro nga tarigagay. If that's the case, you are on the right track. Okay? Let us pray. Heavenly Father, thank you so much that I can minister your word to our members, your people in the HBBC Family International. I ask that you bless the internet connection, give everyone an attentive mind, a receptive heart to listen to this lesson tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You can now take your seats. The word desire means a want. Okay? A long for, a wish, or a request. The psalmist writes, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires. Now listen to me. God is observing our desires. That's why tonight, gusto kong i-pay attention natin ang ating mga desire. I know that each and every one of us, for example, parents, we have desires for our children. Let's talk about desire. Maybe you are a student and you have a desire what course to take in college. You want to have a business, a career person like you. All of these desires, okay? But the Bible says, delight thyself also in the Lord. Okay? Now, tatanga kung daway kakabsat, there are three important aspects I'd like to discuss with you about our desire. And personally, ti Christian life ko kakabsat, makita digitoy nga talo nga aspeto, ti panagtrabaho ni Apo Diyos kanya. Now, number one, our desires reveal who we are. And it reveals who we are in the following four areas. Okay? Our desires reveal who we are in the following areas. Nakalagay na doon. Mabilis pa sa alas 4. Our desires reveal who we are in the following areas. First of all, our desires reveal our character. Okay? Timay sa kakabsat,
nga ipaspasimudaag, dagiti tarigagay tayo, ken kayat tayo, wano pampanunod tayo, kadipakpakita na, no anyat kababalin tayo. Now remember, character is a very important aspect of our Christian life. Poor character leads to failure, and good character leads to God's favor. No makita ti Apo nga napintas ti galad tayo, kakabsat nga mayataday, kaday jay galad nga kayat na, God's favor will be upon us. But poor character leads to failure. So, I would like to connect character with desire. Because ito'y tayo nga ma-realize kakabsat, that if we want to correct our desires, then we need to correct our character. And it works both ways. Okay? Now, the word character means straight or integrity. Okay? So that's what character means. It means straight or integrity. For example, a person with immoral desires, no apay nga tay tao kakabsat, dagiti tarigagay na, ket immoral, kayat nga sawan, detay haan nga mayataday iti morality. No morality ko natin kat hanga tay mura nga nalaka. No, when you talk about morality kakabsat, it talks about what is right and wrong. Okay? So, a person with immoral desires lack integrity. No apay nga tay tao kakabsat, ket kasla gagangay ken kuana, dagiti tarigagay nga san nga nasayaat, dagiti han na naimbag, nga dati kinakusit ken amin pay, no apay nga gagangay ken kuana ti kasjay nga tarigagay, gaputaanan, awan ken kuana ti integridad. Why? Because ti tao, ti Kristiyano, nga integridad na kakabsat, saan nga agtubo ken kuana dagiti immoral things, dishonest things. Haan nga gagangay ken kuana dayjay. Dishonest individuals want to take advantage of others by deceiving or controlling them or manipulating them. So, ulit kakabsat, no didigiti tartarigagay tayo, okay? Kat gagangay digitoy nga bambanag nga immoral, kahit nga sawan, we lack integrity. Hello? So the desire reveals the integrity. So if there is something in our life that needs to be fixed first and foremost, it's our integrity. It's our character. No character ko na tayo, daytoy dayjay belief tayo about what is right and wrong. Nga da panagbuteng tayo kini Apo Diyos, isugahan tayo tarigagayan nga aramidan, hantay panunutan, kansan ngagbalin nga gagangay kada tayo, nga mga ramid kadigiti nga banag, gapo di panagbuteng tayo kini Apo Diyos. So let me ask you tonight, what are the desires of your heart? It reveals your character. Number 1. Number 2, our desires reveal us in the following areas. Number 2, our priorities. Okay? Dagiti tartarigagay tayo kakabsat, kat ipakita na noan niya iti nasisita. Okay? Noan niya iti kasla para kada tayo, isut ammo tayo nga dapat number 1. Okay? Yun ang alam natin na yun ang dapat una sa lahat. It reveals our priority. That's why listen to me. Okay? For example, amom iti panagpatakdir ti balay, amin nga aramidem. I believe contractors, carpenters, engineers, architect will agree with me. Uray ana ti aramidem kakabsat at the procedure nga suruteme. Tama ba ako? No agaramid kat cabinet at the procedure na. Sana mabaling at tiltilad dat unaem sadyay at the procedure nga surutan. No agilay ka ti tiles, no agilay ka ti hollow blocks, no agilay out ka ti iti structure, ti foundation.
uray di panaggalba, tapanakpatak dirti balay. It's so detailed that everything should be done accordingly with procedure. When you talk about procedure, kaya nangasawan, first things first, ada umuna nga aramidem. So nukan ka, daytoy ti ammom nga umununa, samantalang haan nga iso iti dapat, hamo mapagbalin day di aramidem. So tapnon di kasta, mapagbalin mo, sukatanta day di mindset mo, kaday di procedure nga ammom. Are you with me? So itatagakabsat, when you come to us pastors and you tell us like, Pastor, ipag-prim di kastoy. Pastor, adda kastoy. Pastor, aday di kastoy. As-asesam minukwa kakabsat. Tultulungan ta kayo. Nga mga ses, tatitarigagay mga pastor, hangkay nga umadayo kina Apo Diyos. Hanyo nga mailaksid ti Apo. Deta ti gol mga pastor. Iso nga ibagami no kwa, kabsat, brad, sister, madita tarigagay mo. Iya dayo na kati Apo. Kasi wrong priority. Diba? So, our desires reveal our priority. So nga, tatakakabsat, when you assess, no kumala the tempo, which I believe you should find time mamaya, nga medyo identify ana digiti tarigagay mo, ana digiti kayat mo nga aramiden, evaluate ang digito'y kakabsat, kat ijay mo nga makita, no anat priority gan ka. Kada tayo, ti priority tayo is always what? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No makita mi nga, wow, deti nga kapsat, nagpintas ti tarigagay na para iti Apo. Akat talaga kakapsat, 100% to support me. You can have our blessing on it. Kasi makita mi, nga dayjay nga tarigagay mo, saan nakangaya dayo ti Apo? No di kat ti Apo paikit dit, maipangpangruna. Ti Apo, iti mairanot nga number 1. Ti Apo, ti adadda nga, mapadayawan, kadeta nga tarigagay mo. Iso nga kada kami nga pastor, all the way Brad, we give you our blessing sister. Ganyan kami. O, nakita nyo na? Our desires reveal our character. Our desire reveal your priorities. 3, our desires reveal our maturity. Our maturity. Ti kayat na nga sa unti maturity kakabsat, dinggan nyo, ti maturity, kat iso deto'y DJ adulthood stage ti tao. Ngahan nga basta nagbalin nga adult by age only. No di kat nagbalin nga adult by experience. Kayat na nga sa one, haanan nga detay, he desires anything. Yung bang kahit ano na. Pero dahil sa kanyang karanasan sa buhay, nagiging sigurista, nagiging selective na, teka, pilyan tayo mo ta. Prioritizein tayo Kitan tayo iti dapat Why? Dahil sa kanyang karanasan. So, desire is defined by maturity. Alam ko matiubing, makitam kakabsat, 13 years old pa lang, kaya't nag-agasawan. So makitam nga DJ desire na, ipaspasin mo daag na, ti kina-immature. Immature in a sense nga, ti panunot na kakabsat, nakaubing pelang, ubing in the sense, nga han na makita at paggad, han na ma-analyze, han na ma-assess, ti consequence, dayjay nga tartari gagayan na kakabsat. Di kat maibagam nga una, nga adupay nga bagas ti masapula kanan na detoy. What does that mean? Kailangan nga adong experience. Stop no ma-realize na, no at the sense deta kayat na nga mapasamak, no at the logic na. If he is in his right mind, deta nga ibagbaga na nga 13 years old, kayat na kanti agpabuntisan. 14 years old nakigayim. So nga, da kayo nga high school student, nga naka-aron kayo, nga talagay gayim ti pampanunutan nyo, talakrakras, relasyon, ti pagsasaritaan nyo, amuyo di kita nga aramiden nyo, ipakpakita yun lang unay, ti kina-immature yo. And I do not say this to put you down. I am saying this to set you free from that immature kind of thinking. Damagan nyo, di kiti manmanong kadamanmanang yo, nga 5 ti 25 no adaaram da, awaan ng kakabsat. Amom no apay, napadasan da trigat ne. Sikat ta mo amo trigat, ti amom nakalaklaka. Buy-buyaam ta Korean movie.
Gurbuyaam, di kita romantic movie. Nga mapandamang mangan ta restaurant. Te, sa nga litro nga coke. Nakabatbatit ta maksay. Te hamburger, pagkagad. Te spaghetti, mesa lang nga noodle kakabsat. Tuno nagasawa ana, kurang ta may sa nga coke nga litro. Kurang di mesa nga hamburger. Are you following? Kaya they desire mo ipagpakita not maturity. Now, to us Christians, generally speaking, when you are praying, kat ko nam apo, ilay down cooking ka, digiti desires ko apo. Itod cooking ka, digiti plano. Ijay nga makitam kakabsat nga, no DJ desire mo, ti kayat nang asawan kastoy. Ijay mo nga ma-realize kan ma-assess, no jay desire mo, kat resulta, ti panagadal mo ti Biblia. No adanaadal mo, no awampay. So your desire reveals your maturity. Diba? Nagbayat, dete umay ko ma-high school student, kat ko na pastor, anat makunayo. Deto iti strength, ay deto iti course nga alak ti college, kasi isot namnamaag nga dakkel, nga sanlaang nga makatulong kanya, nga makatulong pa iti ministry. Dayjay nga panunot kakabsat, ma-assess mo, parents, listen young people, ma-assess mo nga, deti nga young people kat adatak ng ti panunot na. Di ba? Ngam no, deti young people, kunana, deti ti alak nga kurso ti college ta, kastingamin ti kayat ko, kastingamin ti kayat ko. Bakitam kakabsat, nga jay desire na, ampay nga nagmature, self-centered pelang isuna. Diba? Puno pa rin sa kanyang sarili. So, desires reveal our maturity. Okay? Number 4, desires reveal our knowledge of God. Ipakita no kasanon kakabsat, kauneg ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Agasam ta, nakaspagarigan deta desire mo, kat ti apot may sakripisyo kakabsat. Diba? Kung ganun-ganun lang ako na mai-give up mo latta ti Apo, mai-give up mo latta day ministry, gapulang deta kakabsat. Nagsayang, from a standpoint, kada kami nga pastor nga, mga iaywan kada kayo, mang tubtubay ti pamatiyo, kanti spiritual life yo, deti ko mag-choir member ka, tapos biglang, alam mo yon na pinagbigyan mo ang desire mo sa sanlibutan, at the expense of giving up. Alam mo ba kung anong binitawan mo? Gaano kahalaga yon? At alam mo ba kung ano ang pinagpalit mo dyan? At kung gaano kawalang kwenta yan, mga kapatid? Do you understand? Maturity, kundi di relasyon mo kini Apo Diyos. So nga, ti bottom line itatagakabsat kastoy. Delight thyself also in the Lord. Kaya't nga sawan, tapno di desire mo kat matransform. Tapno di desire mo itunda na ka tinabalegi nga Christian life. Tapno di desire mo agbalin ka nga naragsak nga Kristiyano ken natibker na balegi ken talaga nga naranyak. If you want to be that kind of Christian kakabsat nga desire, bottom line is delight thyself in the Lord. Kaya nangasawan, ipaunag mo pela ang di pa nakamamun kini Apo Diyos. Agro ka ti sa uti Apo. Hangka ko mga tay tao nga, tay latakayat mo, tay masuurot, tay pagayatam, tay bukod mo lang apan nakaawat kakabsat. No, that has to be transformed by the power of the Word of God. Hello? Okay? So our desires reveal the 4 following things. Shall we review? Number 1, it reveals our character. Number 2, it reveals our priorities. It reveals our maturity. And number 4, it reveals our knowledge of God. Now, the second aspect I'd like to discuss with you is this. Our desires, may panggap ti desire tayo, I'd like to warn you against wrong desires. Okay? I would like to warn you against wrong desires. Dinggan nyo kakabsat, nakadado kayo nga members sa HBBC, haan nga nalaka ti biyang mga pastor, nga maysa-maysaan da kayo nga kasarita, ket amuan, numampay, dayta ti goal ko nga maaramid, goalming, nga makasauda kayo, no adda digiti plano yo, desire yo, may sangguniyo kada kami, nga kakabsat, dinggan da kami.
Bacara, Pasukin, Karuan, Claveria, amin kayo. Listen to this. I'd like to give you this general biblical warning against wrong desires. Okay? Now, umuna kakabsat, these desires can result in devastation and even death. And they can be, letter A, harmful. Dagitihan na usto nga darigagay kakabsat, isudan to iti mangitundakan ka, dagiti sakit kan sa iti biyag. You know? So I warn you, don't you say, hanakam ngamin nga binagaan ni pastor. I'm telling you now. Okay? Hangka nga paalilaw, ti bukod mo nga tarigagay, kabsat. Hangka nga paalilaw, kadagiti tattao nga mang sug-sug-sug ka. Hangka paalilaw, iti lubong, hangka paalilaw kan satanas. Gaputa digitoy, nga imulmula na, nga tarigagay, kan longing, kan obsession ken ka, isuntot mangitunda, iti pakadadailan, pakasaktam. Okay? Some longings, such as an obsession to become rich, can destroy a person. Kuna na di 1 Timothy chapter 6 verse 9, but they that will be rich, kaya nga sawan, dagiti agtarigagay nga bumaknang, ti golda panagpabaknang, sa amutan nga ni Apo Diyos, jay mutan kwarta ti golda, fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lust. Hamulang amuhang ko may describe, amin kakabsat, ngamno kayat mo nga padasen, wag mong susubukin. Dahil winarning ng Bible, which drawn men into perdition, destruction, and perdition. For example, another harmful desire is when you are pursuing an immoral relationship. O kabataan ka, nakigayim ka, tapos itatta kakabsat, mayat ti pa nagbinbiniklatyo, mayat ti pa naging inulagyo kakabsat. Pursuing immoral relationship, later on, pagbabawyam. You see, letter B, not only can be harmful, but letter B, wrong desires can be worldly. Kaya't nga sawan, isubli na ka tilubong. I-divert na ka. Yung bang, alam mo yon, kasi kaming mga pastor, many times kakabsat, we advise people, kasarsarita, nagrigat kakabsat, hanga deti rigaten mi. Ngam ibagami deto kat makasursuro tay kuma, nga agkaroon moten ti na espirituan nga panunot ken nakem. Ngahan na kailangan nga kanayon nga maibaga, maisarita, ayabanda ka, kasarita da ka, advisean da ka, counselan da ka. Agkaroon tayon kakabsat ti conviction. You know? Ngahan tayo pa i-divert. Gapo ka digiti worldly passion. Especially young people. You know, as a pastor, amok dito yung kakabsat. Ngano young people ti kasarsaritam, nakarigrigat. Ana parents, am I right? Kasi ti young people, pabaliw-baliw eh. Nag-forward ita, Lord, I surrender my life. Next week, adama ni Jayang kakabsat, na inlubunganan. Teteksam, dinaagsin, tawtawagam, kunyarihan na kanuna, nakita jay, tawag mo. Alam mo yung mga ganyang style? Alam mo kung bakit, kapatid? Kasi hindi mo binabantayan yung puso mo eh. Ang sabi ng Bible, guard your heart. The heart is deceitful. Out of it are the issues of life. Bantayan mo ang desires mo. Bantayan mo ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid mo sa Panginoon, bantayan mo ang puso mo, kapatid. Okay? Diba? Makitam di gijay Kristiyanong ampo, nagmayat ti pa nag-grow na, disciple, agbaling nga discipler, pagamamwam kat ne, agsubli ti lubong. Apay, gapu ka di gito'y kakabsat nga desire. Not only that, but desires, wrong desires, can be corrupt. Okay, tika na sound, deti corrupt kakabsat, rugitan na tayo. Marugitan tayo kakabsat. Diba? Katibiyag ti Kristiyano, ti kasapulan na kakabsat, purity. Puro kakabsat, purity. Kalati arig na kumanumakina, san na mabalin, da kayo nga mechanical, da kayo nga makmakina ti
Kita na ganda kayo nga driver nga padat. Tamaki na, san na mabalin nga malaukan ti danom ta oil. Di ngamin. Once nga aglaukan iti danom ken gasolina nga mapanta oil kakabsat, agperdin ta makina. Uray ila akom, no amuna ta mekaniko, lukatan na, ket agasok kunanaken ka, menos presyo. Baka di na pa'y ket gatangan ng kakabsat, at amuna nga perdi ta makina. So nga ti Kristiyano, nga parugitan kakabsat, per lang ta Christian life mo kabsat. Nagsayaatan, nga natarnaw ka, nagsayaatan, nga nagpayat ti panangrugim, nga agadal ti sa uti apo, and yet along the way, di ka man annadan, paiyayos kat barkada, uno saan, madiscourage ka nga digiti problema, maupay ka, kat ti resort mo agsubli ka ti lubong, isot pangalam ti liwliwang, isot pagiliwliwagam, isot pagrelaksam ti na lubungan, patulawan ka kakabsat, parugitan ka. You know? 2 Peter chapter 2 verse number 10, anak ko na nadyay, but chiefly them that walk after the flesh, tilasag, in the lust of uncleanness, despise government, presumptuous are they. Okay? Self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Uray pastor, kaya na pa nga kalabanan. Uray pastor, pagsarsaritaan da nga agasawa. Amon ni pastor, kastoy. Amon tinangrugyanan na deta nga kinachismosam, nga uray pa'y authority, dignity, adipon ti apo, sarita ang kakabsat. Amon tinangrugyanan na amin deta, nang rugi iti ugaling na naimbag. Pinatulawan ka kakabsat. Hello? So nga, titulbag ti Christian life talaga, purity kakabsat. Kung natayo apo, ikanak tinatarnaw nga panunot. Ikatam dagiti kinakilo, ikatam dagiti nailubungan, ikatam dagiti sana na imbag na tarigagay. Tipusok dalusam. Give me a pure heart, O God. Renew the right spirit within me. Hello? Kata kami nga pastor, kikita tayo nga kanahayon. That prayer me, first of all prayer. Ako, as I preach to you, prayer ko personal kanyak. Dito yung kakabsat. Hanak makapagsao ka da kayo. Nga kastoy from the bottom of my heart. No iti pusok hana natarnaw ti imatang iti apo. Corrupt. Not only that, but these wrong desires can be fleshly. Okay? Carnal lust. Tarigagay nga na inasagan. So I warn you of these desires. Kakabsat, simple lang Bantayam ta pusom. Ha? Bantayan mo ang puso mo. Tapnonhan nga digiti desire nga makadadal na yung lubungan ken makarugit iti mangyadayoken ka kiniapo Diyos. Lastly, the last aspect I'd like to discuss with you is the principles to observe regarding our desires. Principles to observe regarding our desires. The principle ko na, rule. So, ikang kayo kakabsat, kasi kunayo siguro, pastor, anati kwa, kaslang, ikan nakman ti ay biblical advice. Halang advice no, dikat biblical instruction. Nga surutet, nga guide, pastor, iti desire. Letter A kakabsat, delight yourself in the Lord. Ti kayat na nga sawon deta, the Lord must have first place in your life. Yes, the Lord must have first place in your life, kakabsat. You should rejoice walking in obedience. That's what it means. Tika na sa deta, delight kat ragsak mo ti agtulnog kumakini Apo Diyos. Agtultunog kay pelang ti Apo kakabsat. Da kayo nga disciplean me. Da kayo nga new Christians. Da kayo nga bisbisitaan me. Hello? Naragsak kay pelang agtulnog ti Apo. Wano nag-give up kayon. Da kayo nga daduma nga outreaches. Makita yung siguro. Hanyo tultuladan no adada digiti nag-quit, nag-backslide. Hanay supa kaupayan nyo deta kakabsat. Mabaling nga na upay dagapot problema. Wano na upay dagapot ti hanausto nga tarigagay. Nayadayuda iti Apo. Samutan nga ti Apo ti umuna ti biyagda. Sika, agtultuloy ka latta. Tultuloy ka latta.
Letter B kakabsat, verse 5, nga binasa tayo, commit your way to the Lord. Ti kayat na nga sawen, amin nga aramidem, saan ka nga gaddang, listen now, hang ka nga agad-addang, nga sa mo na i-commit ken Apo, dayta nga paglandingan tasakam. Hang ka nga agmagmagaling. Hello? Hang ka nga agmagmagaling ti sarilim. Hamo kailangan ti agmagaling. Wala kang dapat patunayan, mga kapatid. Anak ka na sa deta patunayan. Hamo kailangan nga i-prove ta sarilim. Ti dapat mo kit di nga i-prove ni Apo Diyos. I-prove mo isuna babaan ti panagtulnog mo kingkwana. Muyo, deti ti may nga dapat maikat ka dagiti young people, young professionals, young adults. Yung bang may gusto kang patunayan. Iya dayo na kati Apo, deta nga mindset mo kabsat. Di ba? Kanino ka gustong magpatunay? Sino? Di ba? Dapat kakabsat. Wala kang dapat patunayan sa sarili mo. Ang Panginoon ang dapat patunayan mo nga kunam Apo. Si kaman ti i-prove ko, di kiti imbagan. Kunor di Apo Diyos, prove me now herewith. O, di ba kakabsat? Alagat na pindas di word nga prove yourself. No ti goal na, examine yourself. Ngam no, detay tumatpelang ti goal mo kat, kalang si ka detay anak nga, imadayo tinaganak kas gusto mong patunayan na kaya ko to. Ay, hindi kailangan yun, kapatid. Ang Panginoon ang dapat mong patunayan. Iso nga, amin nga aramidem, sang kaagin lalaing. Okay, i-commit mo ti Apo. O, letter C, trust in Him. He is your hope. All of your hopes and dreams and plan of the future. Italik mo king kuana kabsat. Natalged to tarik nam. Di ka digijay tarigagay mo, makitam nga nuhan na pagayatan ti Apo, ala Apo, nawaya ka nga mang change. I trust in you. Letter D, rest in Him. Di kaya na nga sa trust Him to answer your prayers in His timing. Or, nuhan na pagayatan, transform your dreams so they conform to His will. No DJ, tartari gagayam, kat saan nga mayataday, kararag mo nga ti Apo, kat i-align na jiriknam. Hanga dete, pilitem lata ti Apon nga umayo ka DJ kayat mo. No di kat no DJ kayat mo, han na umayon iti Apo, dawatem ti Apo, nga baliwan na jay pusom. That's what it means to rest in Him. To rest in Him also means, nga no intalit mo ti Apo, day nga tarigagay, agtalit ka ti timing na. God has His own time, and God makes everything beautiful in His time. And letter E last, wait patiently for God. Aguray ka. Amen. Ni Apo Jesus tupay, uray ubing na laingan nga mga saba, ngam inuray na ti 3 dekada, sakbay nga ng rugi iti earthly ministry. Can you imagine that? He waited until he was 30 years old. Mabalin na matlatat ng rugin, idi ubing kasi nga, di ba? Ang galing-galing niya, ang tali-talino ng ating Panginoon. Pero inantay niya, kaya mga kapatid, patience is a godly virtue. You wait, urayim kakabsat. Agpanuray ka iti Apo, aguray ka iti Apo. Amen. Narigat ngamin dito, wait patiently. Iso ano daduma, gaputa dito makauray. Kaslatay lang kin ni King Saul, nga ditay mauray, DJ prophet nga umay. Ana inaramid na, he went ahead, inunaan na DJ prophet, and he did it to his harm, hurt, and destruction. Iso nga na ayo ti Apo king kwan. Iso nga kakabsat, wait patiently for God. Now, mabaling ako ng ita, Pastor, what if my desires are never fulfilled? No, dadatarigagay ko, Pastor, kat handamot nga na-fulfill. Number 1, perhaps the Father knew that fulfilling the request wouldn't be good for you. So if the Lord doesn't respond affirmatively, na yes ti Apo di kararag mo, ask Him to make your desires conform to His will. Amen?
His way is perfect. Amo ti apot kasayaatan kakabsat. Han na mabalinag kamali ni Apo Diyos. So, do your desires align with the Lord's purpose and plan for you? Datayo nga followers ti Apo, He longs, mga kapatid, to give us abundant blessings and fullness of joy. So allow your dreams to be conformed to the Lord's will. Bayam nga ti Apo kakabsat, ipakita na king kat pintas saya at ken imnas, dayjay pampanunutan na para king ka, para itibiyag mo, nga daytoy in connection, iti mission, iti trabaho na, iti lubong kakabsat through the church. So nga now, listen to me as I close as your pastor. Dito iti tantandaanan nyo nga maysa, of all the things I have said, kaya't ko nga idagdag dito nga banag. Anyaman nga tarigagay nga para ti Apo ken ka will always be in connection to His church and ministry. Sa anak nga mamati, nga daplano ti Apo ken ka, nga mayadayo ka iti panagserbin ken kuana. Mabaling nga mayadayo ka man iti lugar, but it will always be in connection to the church. The Lord wants to use your life for His glory and honor. Iso nga da kayo nga databalasew ti taaw, at da kay man ta Australia, ngam ti plano ti Apo kada kayo kakabsat, is through the ministry of the HBBC, representing this body of Christ. You go to the world, reach out to the souls of your fellow Filipinos or Australian, da kay ta Singapore, da kay ta Hong Kong, ilake kada kayo daytoy nga dadagsen kakabsat. As your pastor, this is the leadership I'm going to lay as a burden to you. Go reach out. At da plano ti Apo no apay nga da kayo dita kakabsat. Hala nga tapno makasapol ti kwarta, ngam tapno agsapol iti kararwa. And given the privilege and opportunity to work in a greener pasture, to be of financial help and partner of the ministry of the HBBC as a whole. And all of God's people say, Amen and Amen. Lord God, thank you so much for this evening. Thank you for the message nga in-address am Apo ti may sang aspeto ti biyag mi. Delicate. If it is right, it leads us to godly success. If it is wrong, it leads us to spiritual failure or even death. Kat Apo, kami kumakunaan, nga no agsuway kami kat tela kay kayat mi kat dakam lang ti maapektaran, saan Apo? Nagdakil ken nagado ti iraman ken ramraman na. That's why. Help us, Lord, to guard our hearts, to delight ourselves unto you, and that you will give the desires of our heart. Thank you, Lord. Kwamti gloria ken dayaw. In Jesus' name, Amen and Amen.